Boas tardes aquí nesta fermoso lugar na Praza de San Martiño de Ourense, a carón da Catedral, a carón dese pórtico do paraíso que tanto significa para a cidade de Ourense. E hoxe, en colaboración con Queixumes dos Pinos e a Federación Internacional de Folclore IGF, temos o placer de presentar o Festival Internacional de Música Popular IGF Caravan, un festival no que esperemos que disfruten e que viaxen connosco a través da música, que disfruten das diferencias culturais de cada un dos países participantes neste acto. Vamos a ir presentando a todos os países participantes para que se acerquen ata este escenario. Recibamos con un forte aplauso en primeiro lugar a representación de Galicia, que por primeira vez na Caravana Internacional de Folclore serán un grupo de pandereteiras da agrupación folclórica Queixumes dos Pinos. Forte aplauso para elas. Si comenzamos en Galicia, nos imos ir tamén de viaxe á zona de Transilvania, norte desa nación como é Rumanía, fermosísima, concretamente a rexión de Bistrita na Saúd, e recibiremos a dos artistas que nos traerán esa música, tanto a música delicada como a música máis movida e máis animosa. Recibamos con un forte aplauso a Rumanía. Nesta viaxe vos convidamos a que veñades connosco a soñar a zona do Trento, en Italia, norte de Italia. Recibimos unha agrupación folclórica con percorrido internacional realmente esplendoroso. San Poñaro Lágaro de Trento, Italia. Amigos, se o que precisades escoitar unhas voces maravillosas, unhas armonías vocais que vos van a deixar realmente sorprendido, vos convido a que veñades a Bulgaria e a que disfrutedes das voces dun grupo de artistazas que nos chegan dentro da cidade de Burgas, en Bulgaria, para que disfrutedes con elas Bulgaria. E se algo nos caracteriza é a búsqueda de diferencias culturais realmente importantes. E hoxe imos ter connosco aquí un colectivo que nos chega dende a cidade de Beersheba, na Palestina israelí, e nos van a traer a música típica dos beduínos, a cultura beduína feita música e sonora aquí neste espacio tan fermosísimo como é a Praza de San Martiño de Ourense. Recibamos a Israel. Pero tamén é un placer recibir hoxe o presidente adxunto da Federación Internacional de Folclore, que nos está acompañando aquí, xa que o presidente nacional internacional non pudo estar presente, ao cal lle mandamos unha garanosa aperta, o profesor Dorel Cosma, pero está representando dunha maneira fantástica un gran amigo e presidente adxunto da Federación Internacional de Folclore, presidente da Federación Francesa de Folclore. Recibamos con un forte aplauso a Monsieur Nicolas Sarleti. E bueno, lle vou a ceder a palabra ao presidente da Federación Internacional de Folclore, o señor Nicolas Sarleti. Merci de votre invitation. C'est un grand moment que nous vous proposons de vivre puisque vous allez pouvoir écouter la vie quotidienne de différents pays. À travers tous ces pays, vous allez entendre des différences de chants, des différences de traditions. Bueno, está encantado de estar aquí. Espera que disfrutéis hoxe moito, fundamentalmente das diferencias culturais e da música chegada de diferentes países. Mais ce soir, c'est comme quand vous faites un puzzle. Toutes les pièces sont différentes, mais unies les unes aux autres. Ils vous racontent tout simplement l'histoire de l'humanité, et c'est cela que les artistes vous proposent ce soir.
Aquelo que hoxe os artistas nos van a propoñer vai a ser precisamente que as diferencias musicais se unan como se unen para facer un conxunto humano moitísimo mellor, unha sociedade de futuro mellor. Le chant, la musique ou la danse traditionnelle sont des choses terriblement modernes qui nous permettent de comprendre d'où l'on vient et aussi de prévoir où l'on va. A música, o folclore e as tradicións populares non son máis que unha maneira moderna de recuperalas aquí e de transmitilas. Por iso, que a xente non quere que pense que se trata de cousas antigas ou do pasado, sino que é algo moderno e que está de moda o cultivar a música e o folclore popular. Donc merci à vous d'être présents, merci à Antonio pour son extraordinaire invitation et organisation, et place aux artistes. Deu as gracias a todos e que espera que disfrutan todos dos artistas. S'il vous plaît, Nicolas, nous vamos attendre un moment parce que nous vamos faire à ce moment-là l'interprétation des hymnes nationaux. A continuación vamos a facer o acto oficial de inicio do festival coa interpretación dous himnos quizáis que representan un pouco a todo o que nos facemos. Por un lado, o himno galego, por estar presente en Galicia, porque somos os embaixadores, neste caso, da música popular, e por outro lado, o himno de Europa. Para a interpretación do himno galego vamos a recibir con un forte aplauso a unha soprano ourensán que nos van a deixar a todos impresionados. Ni máis ni menos que Ilduara Perianes. Moitísimas gracias, Ilduara. E imos iniciar coa interpretación de Ilduara Perianes este acto oficial de inicio do Festival Internacional da Canción Popular.
Despois desta interpretación destos signos, darlle as gracias enormemente a Ilduara Perianes, unha voz fermosísima. Ese himno galego foi elevado a unha expresión maravillosa na túa voz. Moitísimas gracias pola túa colaboración e que Ourense saiba que temos aquí e de Ourense, amigos, unha soprano fabulosa. Moitísimas gracias, Ilduara. Vamos a despedir, que van ir saindo do escenario a todas as agrupacións artísticas e vamos a despedir tamén ao presidente da Federación. Se van ir por aí e creo que todos estamos desexando comenzar precisamente xa a última das agrupacións se vai a quedar xa para irse colocando. Bueno, vamos a comenzar este festival con música galega. Se trata de un grupo de pandereteiras da agrupación folclórica Queixumes dos Pinos que nos van a ofrecer tres pezas tradicionais que seguramente todos vostedes coñezan e lles vamos a convidar a que a canten con elas e a que a disfruten con elas. Quen non coñece, por exemplo, esa canción que é Ai Maruxiña, coñecidísima dentro do que é o mundo do folclore galego, pero tamén ao mesmo tempo ese Zumba e o Caneco, tamén das festas de Galicia, para rematar terán esa cantiga que creo que a todos nos encanta. Non hai festa onde non canten a Muñeira do Santo Amaro. Pois con eles vamos a empezar precisamente este festival e reiterar novamente este fermoso espazo no que nos atopamos e no que lles convidamos todos vostedes que están aí, se queren poden vir para aquí, teñen espacio para poderse sentar, porque lles vamos a convidar a viaxar coa música, a viaxar coas diferentes sons e a viaxar disfrutando desas pezas que nos van a vir de todos os países que dixemos anteriormente. Así que xa, sin máis preámbulos, os deixamos. Creo que xa están preparadas, sí, o noso técnico tamén, así que disfrutemos da música popular galega coas pandereteiras de Queixumes dos Pinos.
Forte aplauso, Banda de Negra de Queixumes dos Pinos, fantástica enerxía, fantásticas cantigas que tanto nos representan, verdad? Sí, bueno, pues ahora vos vamos a convidar que disfrutedes tamén do que nos ven a continuación. Vámonos a despedir con un forte aplauso, que se van a ir por aí. Se van a ir, pero volverán. Porque nos temos o placer de poderlos disfrutar constantemente aquí no Centro Cultural Queixumes dos Pinos. Están actuando constantemente os diferentes grupos das actividades que disponemos, de diferentes actividades, dende guitarra, canto e pandeireta, baile, todos eles, e aparte dentro da programación cultural. Pero agora non estamos no Centro Cultural e estamos precisamente neste festival, e vos quero convidar a que viaxedes comigo ás terras de Drácula, as terras de Transilvania, norte de Rumanía, porque vamos a comprobar que non só son unhas terras coñecidas por esa historia escrita por Bram Stoker, sino que tamén é unha zona de riquísima cultura popular e tradicional. Hoxe temos dúas persoas que veñen en representación dese país e vámonos recibir, como son Raluca Ionela e Mihai Turda. Forte aplauso para eles, que se aproximan por aquí. Vamos a ver diferentes interpretacións. Por un lado, Mihai Turda se vai encargar da parte vocal e vamos a ver diferentes cantigas, pero tamén a falda que lle está facendo unha mala pasada a Raluca. Non pasa nada, en Ourense estamos dispostos a ver todo o que nos enseñedes, non pasa nada, pero a dulzura da música que nos vai a traer tamén Raluca nos vai a sorprender. Así que, queridos amigos, disfrutemos non só do sonido, sino deste evento maravilloso que nos vai a ensinar o que pasa. Disfrutemos da música de Rumanía. Forte aplauso para eles.
Muchas gracias. Por favor, fortísimo aplauso para Mihai Turda, Raúl y Ionela Raluca e Ionela. Xa que están eles aquí, les quero decir unha cousa. Este home que ven aquí é un home, pero a primeira vez que viu a Ourense fai 10 anos era un cativo así, era así. E me acordarei toda a vida que se caíu ao subir a un escenario. Se caíu ao subir a un escenario. Eu sempre digo que teño un afillado en Rumanía, sobre todo en Bistrito. O que pasa é que este afillado se convertiu nun dos millores cantantes de música tradicional do norte de Rumanía. Participou en varios programas de televisión, é un referente, tanto él como seu avó Petre Petrucci. Así que, de verdade, moitísimas gracias. Mucho mes que Ionela, un placer estar contigo, mucho mes que Raúl, la Bistriza. Gracias a ustedes, Antonio Viñas, al señor Nicolás Charletti, al presidente adjunto y al presidente Loret Cosma de la Rumanía. Gracias mucho. Fuerte aplauso, nos despedimos a Rumanía, que se van por aquí, Raúl y Ionela Raluca, y se van a ir por ahí. Y bueno, continuamos. Estábamos dicindo que estábamos facendo un percorrido por a música tradicional e falábamos antes que íbamos a ir a Italia. Pero a Italia mangiamo pasta in Italia ou facciamo musica? Che facciamo, Francesco? No di palone non parlo. É que les teño que contar unha cousa. Temos un acordo. Eu non falo de mundial de fútbol e falamos solo de música, porque teñen un problema en Italia, este ano non poden competir e teñen un pequeno problema, pero fan música de maravilla, veramente fantástico. Temos connosco o violín o maestro Francesco Bertolini, outro dos grandes emblemas da música tradicional da zona do Trento de Italia é Attilio Gasparotti, que ven coa zampoña, que precisamente esta zampoña é do sur de Italia, pero que é un dos grandes mestres nesa terra, en Italia. E con Marta Rosado, que vai acompañando a percusión. De verdade, van a disfrutar moito da música italiana e sobre todo da enerxía, da simpatía e da alegría que nos transmite. Señores e señoras, viaxen connosco o Trento italiano e disfruten de Zampoñaro Lágaro.
troppo lunga e sotto l'ombra la sa fermare. E la fontana è troppo lunga e sotto l'ombra la sa fermare. Quando fui stata a mezza strada un cavaliere dico incontrare. Quando fui stata a mezza strada un cavaliere dico incontrare. 100 ducati mi te darea per una notte dormir con te. 100 ducati mi te darea per una notte dormir con te. Andrò a casa dalla mia mamma, qualche consiglio la me darà. Andrò a casa dalla mia mamma, qualche consiglio la me darà. Ciappeli, ciappeli, bella violina, begli arabboni da marità. Ciappeli, ciappeli, bella violina, begli arabboni da marità. E che daremo una bevandina, sopra mattina lui dormirà. E che daremo una bevandina, sera mattina lui dormirà. Tutta la notte lui dorme, non si ricorda più dell'amore. Tutta la notte lui dorme, non si ricorda più dell'amore. E la mia mamma, le vecchierella, alba bella la me valeva. E la me mette le segge a spalla e alla fontana la me fa. Da via una viola vuoi piantare, se sarà grande l'albero a pigliare. La viola prenderò ma non la pianta, in questa via sta la mia speranza. La mia speranza pare un pralacore, dove la mente piede nasce un fiore. La mia speranza pare un prala passa, dove la mente piede rimase svasa. Già aveva una chitarrina e l'ho venduta per non saper suonar la polesana. Già aveva un'amorosa e l'ho perduta per non saper ballar con la sua mamma.
fuerte aplauso para Sampoñaro Lágaro. Realmente música tradicional de corazón y de raíz, de raíz. Norte de Italia, Polesine. Norte de Italia, zona de Trento, ¿verdad? Del Trento, no, vicino a Trento, quasi. Bueno, grazie mille, veramente un piacere, avete sentito oggi la vostra musica tradizionale, complimenti alla Federazione Italiana di Tradizione Popolare per la vostra partecipazione. Grazie mille. Le estaba dando las gracias a Federación Italiana de Folclore Popular por habernos feito disfrutar de esta música tradicional, pero tan pura y tan interna. Así que despidamos. Fortísimo aplauso, Sampoñaro Lágaro de Italia. Bueno, vamos a continuar porque yo creo que estamos todos deseando ver casi o grupo que vaya a continuación para poder sentir esas diferencias y poder comprobar y poder paladear o que é o folclore na súa esencia, non? E se algo ten o país o que vos convido a que veñades é precisamente unha tradición popular e cultural realmente vastísima, enorme. Me refiro precisamente a Bulgaria. Nos chegan 4 mozas desde Bulgaria que nos van a facer as delicias con unhas armonías vocales. Poden ir pasar, recibamos a que chegan dende Burgas, fundamentalmente, ainda que outra chegan desde outra cidade que non sei ainda pronunciar. Bueno, armonía vocal, elegancia, sonoridade, realmente fantástico. Sempre escoitamos decir moitas veces as voces búlgaras. De verdade, o que van ver vostedes agora les vai a deixar realmente sorprendidos. Eso espero e o desexo. Que disfruten. Os traxes tradicionais que teñen son de diversas partes de Bulgaria e como todos os grupos que veñen, unha singularidade deste festival é precisamente eso. Hoxe pola mañán o vicepresidente da Diputación que nos está acompañando e o que lle mandamos un forte saúdo que está aí, decía precisamente de que non hai en España outro festival deste tipo, e é verdade, non hai en España festivales de tipo de música popular de raíz. É unha diferencia que aquí en Ourense temos e que nos gusta manter e traballar para que toda a xente poida disfrutar desas diferencias e valorala e tocala e paladeala. Así que, señores e señoras, lles deixo precisamente con Bulgaria e estas voces fermosísimas.
Ole
Și ciumite cone, n-apoi vă pasă, tutti ma, tutti li bene affidare, aia, gaganato per il beponso. N'apoi vă pasă, Natalie Cucleta, tutti ma, tutti li bene affidare, aia, gaganato per il beponso. Moj proplenjalo, doj ne bakloja, dobro no bakloja, ne more pitaj nego, doj ne zašto ble, dobro no zašto ble, more da li ble, doj ne zavodi, dobro no zavodica, mori li ble, doj ne zatrebi, dobro no zatrebica. Razorade do golema bakča, posadi wa baba, šale mu cveke, dadradam baktadan, golema bakča, dadradam baktadan, šale mu cveke. Nokim go bira, denem go barda, nokim go bira, dadradam baktadan, denem go barda, dadradam baktadan, nokim go bira. Kola sliza od planina, čili bili čop čop, puto puto či bile stanke, rake dostele, kopitele do. Oslanina, kola sliza od planina, čili bili čop čop, produči bile stankile, rake dostele, kopitele do. Šikoj beše ukolata, rada beše ukolata, čili bili čop čop, puto puto či bile stanke, rake dostele, kopitele do. Bueno, fuertísimo aplauso para Bulgaria. ¡Qué voces más maravillosas! Yo me voy a Burgas con vosotros. Vamos para Burgas. Fuerte aplauso para ellas. Bueno, estamos en la recta final y después de disfrutar, fíjense, hemos empezado por Galicia, por las panderetiras de Queixumer dos Pinos, que nos han metido la energía de la música popular de Galicia. Después nos hemos ido a Rumanía, en donde una bella dama tocaba como Los Ángeles y un caballero cantaba, vamos, inmensamente bien. Después nos hemos ido a Italia, en donde hemos visto esa similitud de determinadas cuestiones con nuestra cultura celta a través de la gaita, que ellos eran la zampoña, y esa energía y esa vitalidad que siempre traen los italianos consigo. Después nos hemos ido a la elegancia vocal que hemos acabado de disfrutar con el grupo de Bulgaria, y ahora nos vamos a ir a una música que nos va a sorprender. Les invito a todos a que disfruten de la música que nos llega desde Israel. Tenemos con nosotros un trío de Israel, de la zona de Palestina, Beersheba, la provincia de Beersheba, que seguro nos va a encantar. Vamos a escuchar canciones vinculadas a la cultura beduina. Dentro de Israel hay varias diferencias culturales. Hay la que es la zona judía, pero también hay la zona palestina. Fundamentalmente son musulmanes, pero también diferencias culturales dentro de la cultura palestina. Ellos nos traen fundamentalmente su música representante de la cultura beduina, ¿no? Beduina. Bueno, creo que les va a sorprender por lo exótico. Aquí tenemos el maestro Mursi al piano. Fuerte aplauso para él. Aquí nuestro amigo Morcel, que nos toca un instrumento que se llama Sumsumia, y aquí la voz, la elegancia de nuestro amigo Omar, que es la segunda ocasión que está en Orense y que es un placer también para nosotros, y que les invito a que disfruten de la música de Israel.
الله يمسيكم بالخير الواقف والقاعد عمر يا حبايب عمر عسى الله يعمر ديار عمر يا حبايب عمر عسى الله يعمر البنت تغني عالطيب لو انه ما هو غرابة البنت تغني عالطيب لو انه ما هو اعطونا الخمس ايداكم الخمس عمارة تحية اعطونا الخمس ايداكم الخمس عمارة تحية Fuerte aplauso para Israel, Maestro Mursi, Morcel y Omar. Fuerte aplauso para ellos. Palestina, Beersheba, Israel, gracias por esta embajada cultural. Bueno, ¿a ustedes les ha gustado todo lo que han visto? Pues mañana pueden tener más. A las 11 de la noche, si quieren, les invitamos a que se desplacen a la estación termal de Outariz. A las 11 de la noche en la estación termal de Outariz, un sitio maravilloso, al lado del río Miño, fantástico también para poder disfrutar de la música de todos estos países, de verdad. Hoy hemos tenido con nosotros y vamos a recibir a Israel, que está con nosotros, fuerte aplauso para ellos, a Rumanía, Bulgaria, Italia y España, y va a sonar una música que les invito a todos a que la disfruten. Les invito a todos a que imaginen. ¿Se acuerdan de esa canción del mítico John Lennon, Imagine? Pues vamos a terminar con esa canción, este espectáculo. Así que fíjense cómo suena. Vamos a recibir a Ilduara Perianes, nuestra gran soprano que ha estado con nosotros. Fuerte aplauso también. Y a Nicolás Agleti, presidenta junto de la Federación Internacional de Folclore. Y vamos todos. Les invito, amigos, a que se cojan de las manos, porque nunca se sabe si puede ser la última ocasión que tengamos de disfrutar de este espectáculo en Orense, o no, pero sí a lo mejor juntos, porque imaginarse es algo fantástico. Imaginemos el bonito rato que hemos estado aquí, en esta plaza de San Martiño, con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Cójanse de las manos.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Познати світи, докато іма на свята, і на улючена